Maya payabak po. Ken pong kapag masusyan tamong eni, iabetala po ka rin panalangin tamo, ring intensyonis na ring makatuki. Pasalamat, Jose Pepe Hison, Terencia Basilio, Monet Gutierrez, Gerald Onofre, Eric Winnie Gopez. Special intention, Ronald and Agnes, Leo and family, Kevin Troy Dison, Jesus Punsalan, Neil Erwin Gopez. Sponsors, Divine Mercy, Julieta Kanda, Lastufka, Irene Kapulong, Friends of the Divine Mercy. Birthday, Marlon Perez, Estel Alcantara, Rafael Zac. Speedy Recovery, Elisa Reyes, Robert Pangilinan, Francisco and Arcadia Tolentino. Wedding Anniversary, Damaso and Wilhelmina Simbulan. Kaladwana pong Domingo Senior, Cecil, Rogelio, Bernie, Pio Sibok for 9 days, Merly, 9 days ng Corazon, Lourdes, Lucas, Consuelo, Leonor, Cristina, Avelino, Alejandra, Jerwel, EJ, Carmelita, Chodora, and Zarki Zaim. Ikantataya po ing dalit a pamuklat. Kinaginang ipahan po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At keka antimurin. Maya payabak kay kaingan. Maya payabak po Suta ng iniking kadwa ng Domingo, niting mas
Peka makabang piyesta tamo, ing piyesta ning pangasubling mebye. Nya bata nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, namin ang talapa, at pagsisya di nga gawatang kasalanan, at anyaran tapa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Jesus, kaya kaming Diyos at Ginoo, bignasan mo ang kapayapan din kaya kang alagad. Ipagkaloob mo kaya kami ang kapayapan din kaya kang pamamatawad. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, bignasan mo kayang kapayapan. Adanan mo kayang kapayapan, kambining metong at metong, king kekeng pamilya at komunidad. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, ipayabot mong ayatad miking balang metong, ing kapayapan ing kekang katuliran at pamakirame. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipayang tutuo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, a Diyos sing pakalulu. Emine panintunan ni Jesus, busal ding mete. Huling mabiya at meging ginuning biye. Ibat king karing danum ning kamatayan, babangon mo kaming kayabe na. At babaying pikala mong biye karing kaladwami. Palabungan mo karing puso mit kaisipan ing sinubing mebiye-biye, apakirakayan mi kang Kristo, at sopan mo kaming sumulong anting kaya kang balayan. Painturo king kaganapan ing biyeng alanganggang kayabe mo. Itingnan doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king liburo ning dapat, daring apostol. Metong lapuso at pamisip, ding sablang talasal pantayo. Metong mangkarelo,
alang sinabing ing pibandyano kaya mong sarili. Ing sabladang pibandyan, bandining komunidad, siksyan daring apostol, kambyenan ning emunanong kayo pa yan, ing pamanyobli ng mebye, ning Ginong Yesus, at ding tao ginalang dongan. Makanyan-kanyan, akanwanan, ing inantabe na karelo ning Diyos. Alang mibili, king kalipitan ning metong man, karing talasal pantayo. Uling ding ating pibandya na gabon, o ating pibale-bale, pemisaliro. Ding kwaltang ayabliro, dinalaralat, peniwala ka ring apostol. At ing balang kapatad, mirarakayan niya king abli, agpangking pamangailangan. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod ng alanganga. Munye kayong kapasalamatan King Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Ding may malening Israel, busta ni yayagdo, wagas ing lugod na at alanganga. Ding pari ning Diyos, busta niyong sabyendo, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sablang mitakot kayo, busta niyong sabyendo, wagas ing lugod na at alananga. Munye kayong kapasalamatan King Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Ing upaya ng minyeta gumpe, king kaya katamong pamikalaban ka ring kasalang. Ako mate, nunemi ako, bani pasyad lang dapat ning Ginoo. Pero sana kung mabayat ning Ginoo, dapat napain tulot ing mate ako. Munye kayong kapasalamatan King Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Ing sikil ng bato, ring menalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Kanita ing Ginoo, ya ing mikikararaptanan, at tune makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula, ampong magsaya. Munye kayong kapasalamatan King Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Ing ninumang maniwala king Jesus, ya ing Kristo, anak nening Diyos. At ing ninumang lulugod king igpa, lulugod ya naman king kayang anak. Abalo tamo king kaluguran tala ring anak na ning Diyos, nung kaluguran taya ing Diyos, at pamintuan tala ring kayang kautusan. Uling ing pamaglugod king Diyos, mga baldugang pamanupad, karing kayang kautusan. At nalaman tutong masakit tuparan ding kayang kautusan. Uling ing balang anak na ning Diyos, magtagumpeya laban king yato. At ing kaya katamong kasalpantayanan, ya ing babyeta gumpe laban king yato. Nino ing malyaring magtagumpe laban king yato. Itamong maniwala king Jesus ya ing anak na ning Diyos. Yesu Kristo ya ing di natangketi king yato. Di natangya kambena ning danom na ning kayang pangabinyag at ning daya abibo na ning kayang kamatayan. At emo kambena ning danom,
nune kambena ning danom at ning daya. Patutuana na iti ning espiritu, at ing espiritu, ya ing katutuan. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Manlaretang maniwala ka nako, pista manera ko ikit. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo mo ring ito, king mumuna ng aldo ning parminggo. Mitipon na ring alagad, pakakabat na rin pasbul king lugal, anong nula makatipon. Huli ning takot da ka ring Hudyo. Dinatang Yesus at tinala ka dya busal da, nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Pangasabi na niti, pepakit na o karela ring gamat na, ating katalindiking ana. Mesayala ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibay ng sinabing Yesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ning impa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nalat, sinabi na, tanggapan niya yung banal espiritu. Nung patawaran nyo la rin kasalanan ng ninuman, may patawaran la. At ingay patawaran, may patawaran. Dapat ito mas, ing mayawas kambal, metong karing 12. Alayo, inyan dinatang Jesus. Inya sinabi na ding aliwang lagad kaya, ikit mi yung Ginoo. May kibatsi Tomas, hanggang eko akit ding bakas ding pako karing gamat na. At itagkil ing taliri ko king bakas ding pako, at ing gamat ko king katalindiking ana, eko maniwala. Pangalabas ning walungaldo, makatipon lang pasibayo ring alagad king bale, at kaya beri Tomas, makakabatla ring pasbul. Dapat dinubi Jesus, at tinudo kadya busalda, ing kapayapan manatili kay kayo. Nga nang Jesus karela, at saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko, at itagkilme kining taliri mo. Dalame kining gamat mo, at itagkilme king katalindiking angko. Nakamag-alinlangan, maniwala na ka. Nakibatsi Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga nang Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala ka na ako, bisaman era ko ikit. Ginawayang dakal at miyaliwa pang malay Jesus, kingakakit din kayang alagad. Dapat ela makasulat kaniting libro. Dating atyo kaniting libro, may sulat la, ban maniwala kayo, king Jesus, ing Kristo, ing anak ng Diyos. At king pamaniwala yu, ni kabye kayo, king kapamilatana. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Mayapayabak pa si Bay kaya kaingan po. Kamusta na kaingan? Malagad na ako mo pong magmisang 8:30 na. Pon 10:30. Makatimang ko pa. Makapangang ko pang masalese. Masalese ko patudtod. Putauli na po ning lala lang sitwasyon tamo. Nakorigo makatiman, palagi kong makasibaktol mo. At pati pamangan mi apektuan at pamanudtod.
kita pong Webis, kabang pauli ko, at siyempre po, yang kaming pari, may apektuhan kami kay mga palyari. Kabang pauli ko, dindam keking radyo, ining meto nga ad, nga na, magaan ang pakiramdam pag malinis ang kalooban. Ako, bala mo, patungkulan na ako nining ako. Magaan ang pakiramdam pag malinis ang kalooban. Bala mo sabihan nini, may kapayapaan sa puso pag malinis ang kalooban. Ganyan eh? May kapayapaan pag malinis ang kalooban. At ini pong kaya katang ebanghelyo. O hining pag nasana ni nga pong Ginoo, kareng alagad na, at kaya katamong ining taong kasalukuyan. Hulinging pugay na ni nga pong Ginoo, kabut sinabiyang mebya kareng alagad na, yapin ini, ing kapayapan, manatili kaya kayo. Peace be with you. Tinamo sabihan, magaan ang pakiramdam kung kaloob ay malinis. Naway manatili ang kapayapaan sa puso nyo. Kaya kailangan linisin ang kalooban nyo. Kasi nalawa rin ang mga karinat kaya katampilubluban. Nano rin sumbagal bang manatiling kapayapaan king pilubluban tamo. Kining kaya katang ebanghelyo, o ini ding alagad may gulula at gulula isip, pilubluban at pating grupo ta guluya, huli ning karelang takot. Ing katatakutan da nga na kene, yapin la ring Hudyo. Mimisip la siguro din na uling petering karelang Ginoo, ing karelang maestro, ilang tutukiran pandakpan at panasakitan, kalupan ng gewada king karelang maestro. Inyama kanyan, pakakulong la at pakakabat la rin pasbol ng nukarin latyo. Uling salasalikot la, mimiwas la king publiko. Ing takot, o ining pwede nang gawan, ing magkulong, magmukmuk, sa likot, na makakimot. At ining gawa na ni nga pong Ginoo, busa ning takot na ngayon ni inginatad na karela, ing kapayapan, magpanatag kayo, magpilmi kayo. At ini mo nang pong mensahe na ni nga pong Ginoo kaya katamo kene, nung ating makarinat keng pilubluban tangini at sumbagal, bang manatiling kapayapan kaya katamo, ihapining sobratang takot. Kalupad na rin ng alagad, magkulong tamo, mimiwas tamo kayong publiko. Uli na ning Hudyo, noon uli na yung COVID-19. Stay at home tamo. Uli ning takot tamong may kasakit at mate. O kaya naman mo po, siyempre, mimiwas sa akin balang metong, bakit tanong sakali man itamo riguying ating COVID, talayawa rin aliwa. Tatakot tamong nung itamong ating sakit, ayawa tala pa rin kaluguran taking biye. Baluyo, Father Francis Dison, may COVID siya Parispis na po ning balibago. Ing takot na kano, anyang may positive ya. Aliway tang mateya Naniretang hanggang akarungot na. Diyos ko po, sana po inalamiyawa. Itang takot, tang nervyos. Apota, may ngalat siyang sakit. Itong niya palang stigma, kaya may itong sasakit kalupan ng COVID-19. Ing makayawa ka pa, makarami ka pa. Luwin mo nala ka pa ng daman, detang aliwang may sakit COVID. Kaya ba't miyaba na rin penga rin ang matwa, kaya ba't may tela? Nano kaya rin ko yung atsukeng lub na nining anak. At tinipining takot tamo. At kaniting panahon na ini, yang nga ran tamo kay nga pong Ginoo, sana'y lako nining takot ay ni, king lub tamo. Bang mandatila yung kapayapan, king pamibiyabiyya tamo. San Pedro, nga na naman magsalita, cast all your cares to the Lord, for He cares for you. Ing ega na ganang pigagap yu, ing ega na ganang kapigaga na kanyo,
Ibiyo king nga pong Ginoo. Uling atin niyang masabal kay katamo. Kay katampong ini, panahon na ini. O ini, iapseta mo nga, ibiyatangan kay nga pong Ginoo. Di nga namang pitatakutan tamo, kabalisan, pamikelangan, kapigaganakan. Ulingin Diyos tamo, atin niyang malasakit, masabal king balang metong kay katamo. Ing nasana yapining may bebeta king kapayapan at kaligayan. Ini ing meto nga sanang mawala kay katamo. Bang manatiling kapayapan, ing sobrang takot. King na namang malyari. Kasi rin ngaliwa, may haliwa ping pitatakutan. Pwede rin ngaliwa, tang milakola obra, kapanintunan, nano panggas sandakin tutuking aldo. Ano pong karakalim pitatakutan ngayon eh. At ini, angkop na angkop ya, ing Easter season ngayon eh. Paganakanan ng hapong Ginoo, manatili sa kayo, ing kapayapan. Dapat ing kadwa pong pwede nga bala mo, di rin at kayong pilubluban tamo. Maglako kitang kaninisan bang manatiling kapayapan. Yapin mo naman po yung lungkot. Sobrang kalungkutan, tatabi ng ing kapayapan, king biyata mo. Kini kaya katang ebanghelyo kini. Anyang piyapakit siya nga pong Ginoo, kareting alagad na, absent siya. Absent siya itang metong kareng alagad. Ito mas. Dahil nga liwa pong Bible scholars, pigunaman daw, ba't alay Tomas? Yung first time na mapakit siya nga pong Ginoo kareng alagad. Ating marakal pong explanation daw, kasi king sobrang kalungkutan. May hibernate siya. May depress siya. Wari po potang malungkot ka, kakawani ka. Potang malungkot ka, magmukmuk ka. Potang malungkot ka, buri mo magdilidili ka. Mo buring istorbuan na ka. Yapining depression po yan. Maglid kang depression. At balo tamo po yung bubungan na ng sobrang depression. Kasan mo, matureti ka pa. Pota mapraning ka. Ating mas grabe, magpatiwakal. Actually po, yapining milyari kang Judas Iscariote yan. King sobra ng lungkot at lumbe. Insinisya na isaril na king pangamate ni nga pong Ginoo. Olimpiktak sila na migbiktiya. Ing bubunga ni sobrang kalungkutan. Tatabi ng kapayapan, king pilubluban tamo. At kinipin po, ni next time, anyang sinabi rin ng alagad, kang Tomas, ingikit din nga pong Ginoo, anyang next time na pakit siya nga pong Ginoo, kinawa ni Tomas. Sinigurado ng konektado na karengabi na. At niya, abi-abi na la, pepakit siyang apong Ginoo. Ing apong Ginoo, nasa na yung kapayapan tamo. Naburing sobrang kalungkutan na makasira king pamisip tamo at pamibiya tamo. Nya, makanyang kailangan tayong metong at metong. Pwedeng sarilinan tayong kalungkutan. Kailangan tayong kalaguran tamo, pamilya tamo, in community tamo. Nung ka rin nga pong Ginoo, padala ing lugod na, ing malasakit na, ing masabal na. Yan ang kahit po, potang malungkot ka, kasdan mo, may pasno ka, uling ating mamantabing friends ka. May pasno ka kasi tingkang very supportive a family. Alam pa sa mga gana-gana kasi tingkang community. Kalupan na ning kaya katamo, Catholic community. King pamanyimba, king presensya ng balang metong akakabyusan taming mga bayat apagkalungkutan tamo. Anya, sobrang lungkot po, makasira king kapayapan king biya tamo. Pero yung nga pong Ginoo, nasa na yung kapayapan tamo, He gives us friends, families, and the Christian Catholic community.
Dapat atin pong pangatlo, pwedeng mandinat kayong pilubluban tamo, bang may tabi ang kapayapan. At iti happening kamwa. Ang poreng aliwang agagwatang kasalanan. Ila rin dinat at basura. Pwedeng may apektuan ng kapilmian ng pamibibya tamo. Inga pong ginupo, santang divine mercy. Iya, ing lawen tamo, potang pisa sabihin makanyan. Kasi kim Biyernes Santo, peninsultude, pelmurande, binastusde, pemakarine at gewarang nga ganaganang masakit physically, morally. Pero, may apektuan ang kayang kapayapan kayong pilubluban. Kuwang atom ba? Itang kapayapan na manatili kayong puso na. Kasi napepaboren, ing may apektuan niya na ing maging bunga na nini, yapining pag-igantya nala, dating mangbastos kaya. Ing ablasana ng palmura, ing palmura da. Insulto, ing pamaninsulto da. At iganti, ing nanamang pasakit kaya. Uling kabang pong makapako king krus, king Biyernes Santo, kaya sa aking pakibata ng mga sakit ng panyabiyandeng at tsukarin, may nibabo kaya ing pamaging mapaglunos na, ing ganaka na, ing kaya pa na, ing lugod na, ipa mana. Patawaran mo la, era rigubaling panyap tanda, era baling gagawan da. May natili king nga pong gining kapayapan. Nung ako mo siguro nga pong gino, sabihan ko, may adya kayo, kumabiya ko rin pa si Bayo. Patse, sinubli ko nga biya, panyakalanda ko nga batal. Ano yung nga pong gino, alayang makantang pamag-retaliate. In retaliation na, not in anger, his retaliation was in love and forgiveness. Nung mablas siya man, magigantiya, nablasanan marok ing marok. Baloktot ing baloktot. Nune, ing karoka nilablasanan ay paring kayapan. Ing kama, pegigantya na lang lugod at pakamal. Anyapin kini, pangasabi ng mebye, akit may pa rin talaga yung ugali ng apong ginawa. O ini, kabud, sinubli ang mebye, ing yapsena, kapayapan kaya kaingan. At ining penabili na kareng alagad na, ing ila mismo, yatad dining kapayapan na ini. Nung ingapong gino, leader yari king revolusyonary, dapat utusan na rin alagad na, sige, muntan ako king pamuntalan nyo na rin ang meka, panasakit ka na ako. Pagigantiyo ko. Ano yung ali eh? Ing misyon ka rin alagad na, munta kayo, king mabilo kaya to. Panaral yung may pabalita, ning kapatawaran, ning kapayapan. Ing kamwa, guguluya po king kaya katang pilubluban. Yan ang bisatang manatiling payapa, o ini nga pong gino, the divine mercy. Tatayra na katamong maging mapamatawad, mapaglunos. Ablasan na ng insulto king insulto. At siguro po'y tamong ang keni may karanasan ng makanyan. Nagkasanda katamo, palmura da katamo, ininsultura katamo, makarinera katamo, o nanungan penyabit ang mga tsura, lantaran, o through text, through social media. Nanong maging reaksyon tamo patse makanyan? Tabubukaladaya, na mi pasno hanggang kamakayablas. Pero patse makanyang gawa tamo, ing mismong kapayapan tamo, mawawalaya. Anya, ako po patse makatanggap kong poison letter. O kaya, text, ayong lamanda mo, pamalmuran pong pamakarine, mga sakit ayamano, nganapin, patse makanyan, tanggapan mewari. Better be silent, kalupaning hapong gino.
king oras sa makanyan, tahimik na kamo, at pangadi rin in tao. Huling nga talaburi nga blasanan, ketang marokdang paralan, buri tayang ibalik pa rin, king kayapan at kapayapan. Ini ing misyon tamo. Ngayon pong panahon ng pandemya, tutubod na katang pasibay ng hapong Ginoo. Bang magdalatang kapayapan, king balang metong. Ati pa iba't banoy nga pong Ginoo. Para comfort no rin marakal. Ita mo rin presensya na. Itang Kristiyano. Itang bininyagan. Itang alagad na. Niya sinabi na, mapalad na rin ang era ko ikit, pero maniwala na. Uling yan po, era na manakakiting nga pong Ginoo. Pero kapamilatan tamo, anting Kristiyano, king lugod tamo, malasakit tamo, masabal tamo, panandamande, ing lugod ni nga pong Ginoo. Last Sunday po, binayo tayong kaya katang pangako kayong pangabinyag. Tsoko po last Sunday, pengako tamo, itabi tayo sa tanas. At sundo tamang magtiwala kayong kayapan at lugod ng Diyos. Ikayo po, ikit yun ay sa tanas. Buriye ngakit. Nang buriye po ngakit sa tanas, lagay niya yung kasiping yung. Dinabi na naman mo. Bali po, isa tanas, katangisip taya mo. Ala naman itsuray sa tanas. Kalupanin kaya katamo. Ing itsura ng satanas, yapin ng marok, agagawan tamo. Potang gagawa tang marok, bubuwan tayong lupa ng satanas. Yan ang buri tayong di ng lupa yung satanas, iwasan tamo at isakwil palagi ing kasalanan, ing gagawang karokan. Maya pa ing gawan tamo, panatilyan, ing kayapan, katuliran, lugod. Kanita, ing lupa ni ngapong Ginoo, yang papalad tamo, king metong at metong. Yan po, yan ing mission tamo. Ing aliwa ing lupa ng satanas, yang ipakit tamo, ing lupa ning karokan, baluktot, kamwa, kasalanan. Naning lupa na ning ngapong Ginoo, ang maganakat mayap, king mayap tamong panugali at kararaptanan. Amen. Talakatan na po, tipasaging kakatang kasalpatihan king Diyos, ay mismo na sana'y maging may bebetang payapa, pilmi, king beketi king yato. Bangkanita, atubod na katamong maging kasangkapan ng kapayapan at katuliran. Yang atang mipasag king kasalpantayan ng tamo. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupa. Linalang king banwat tiyato. At ang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pingagliking upaya ning banal Espiritu. Libay ka Santa Mariang Birhen. Nasa lalan ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, metet mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King kalungaldo, sinubiyang nebye. Pipaitas sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti. Panmukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu. King Santa Iglesia Katolika. King pamisamak ding santo. King pangapatawad daring kasalanan. King pangasibirang mering mete. At king bie alanganga. Amen. Ipagkatiwala tayo kang Kristo, king kakatang sinabing mebye Ginoo, ing kayang iglesia, ating kabilugan ni hatu, kambering sablang balayan, ating kanilang pamangailangan. Nga tamang manalangin. Ginoo, busan mong manatili kaya kami, ing kekang kapayapan. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami, ing kekang kapayapan. Bang karing sablang Kristiyano,
Kristo yung maging tunay rang Ginoo at Diyos, akarelang tukyan, panaligan at luguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami ingkaya kang kapayapan. Ban ing Ginoo, tipunanong makapaligid king metong ng tinape at kalis, ding sablang Kristiyano. Banding sablang Kristiyano, mabiyasa lang ibat king Ginoo, midake king metong at metong, king nanumang at tsukarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami ingkaya kang kapayapan. Ban ing Ginoo, idala na kaya katamo at karing sablang palpikasala, ing kapayapaning kayang kapatawaran at bayong biye. Ban ipagkalob na karing ing tungkol da, ya ing pamamayapa at pamipikasundo, ing matampang pamamaralan, pamanalastas at kapibabatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami ingkaya kang kapayapan. Ban i Kristo, parati ang mayakit karing kayang komunidad, malatit maragul, at gawa ng metong mo, king pusot kaisipan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami ingkaya kang kapayapan. Ngeni po, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, pagkaluban mo kayong panimanman, ban akid da ka, balugbog, ban dandaman da ka, pusong makatalat sa lugod kaya ka, huling ikayong ginumi, manggamang kapilan. Amen. Amen. Manalain kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo king kapamilataning kasalpantianan na binyag, meging bayo king lelangan.
Tanggapan mo itingayin ing kekang balayan, at idala mo kami king tulang alanganga. Ipagkalubuyti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum antabi kay kayo, At keka antimurin, yat nayo rem puso yu. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kanitingal doning Pasko, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual mia. Ing tunay kordero amilalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan sinintang ning ke kaming kamatayan. King pamanyabli ng mebye linarin at binalik ing ke kaming biye. Ulinita kaberi sa blangkoro ring anghel karing banwa. Daralit ming ke kang ligaya alantok ng ngaming babye kapurian ke ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan. Kinuhaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biye ning anak mo, daram ya kaya kaiting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap yak ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatad ming Pepay Nawan at maninayang sibling niye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, puryantak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanganggan. Manalain tamit mong kapanalingan at lugod, king ipa, kalingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan ing kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing laben mo yung kasalpantihanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. May kakapatatangan po, masyatamang yan yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan.
Ngayon, kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yatub. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ay ako matangkang tanggap kaya ka. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Claude Tampo. Panalangin kang San Jose. Itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuanad Birhen Maria. Keka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Keka i Maria binili na ing kapanaligana. Kambemu i Kristo mi katawan yang tao. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangigpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanlualo mo kaya kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan daiti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos, musana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O lubos maipayang Diyos, ding sakramento ning kaya kaming pangakabos, at inggap mi,
Manatilila sa kapilanman, karing puso mit kaisipan. Tinga na doon making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antimurin. ido ko yo rebuntok yo para king masusing bendisyon. Kapamilataning pamanyabinang mebye, ning kayang anak, ing Diyos kinabus na kayo, at gewang kayang anak, panwanan ako sana, king kayang ligaya. Amen. Amen. Ing may ngabus, dinina na kayong alanganggang katimaban. Ama na sana, ing biyanang alang kapupusan. Amen. Amen. Kapamilataning kasalpantiyanan, may bangon kayo kambena, king binyag. Manasa na maging banal na ring beyo, bakong makapakyagom kaya king bie alanganga. Amen. At bendisinan ako ng Diyos sa maipain tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Umeta ng ini, king kapayapaan ng Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. Maya pa oras, kaya ngayon po, dakala salamat, mimingatangan po king pamanuli. Maya pa oras din po. Bigit na pong pabanway may labas at arapan tamang pamurin ng pandemya. Miyayaliwan ng kasakitan at beyatan ng denasan na rin dakal kay katamu, pauli na niti. Dakal na lang mo rin, karing kapatad tamo rin mayango na biye, pauli na ng COVID-19. Hanggaman ngini, ing kayalan kasiguraduan nung kapilan mayampat at metuknang iting pandemya, magdalang takot at kinanalub karing keraklan. Dapat busal na niting kakatamong salukuyan na daranasan, yung kakatamong kasalpantayanan king ginong sinubling mebye, yamu bukod, ing panibatana ng kakatamong sikanan at kapanayan. Mabiying gino, kaya biyataying gino, manalig tamo king gino. 5 dana na banwana yung may labas, niyang pigkalaman ng kasalpantayanan Kristiyano ng Diyos, yung bansa tamo. At kilub da ring 5 dala na banwang may labas, iting kalam ng kasalpantayanan, yung maging matibeta mong kalasag at santungan, ban arapan at pagtungkumpen, ing dakan nakapagsubukan at kasakitan, akikatang denasan, anting metong bansa. Numakanano tamong inarapan at pigtagkumpen iti king milabas, kapamilatan ng kikatang kasalpantayanan at kapanaligan, king lugod at lunos ng Diyos. Makanyan tamo naman narapan, iting salukuin at pandemya, kimit mong kasalpantayanan at kapanaligan king ginong sinubling mebye. Pag masusyantayang ini, ing peka maulang kapiestana ning Santa Iglesia, ing pamanyibli ng mebye ning ginutamo ng Kristo. Bigtagumpeya king upaya ning kamatayan at kasalanan. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, at subusal tamo, ingapong gino. O ini nga beyabe tamong napasag, busal na niting daranasan tamong pandemya. Kabang susundo tamong gagawan, imiyaylo parala na nimpamaningat laban kay may kakalat na virus. Ante mo yung pamangamit face mask, face shield, physical distancing, at pati na yung pamangamit tamo karing bakuna. Daptan talareti, kambening kasalpantayanan tamo,
king ginong sinubling mebye. At manalig tam, king yamo buko ding ating upaya, ban mayampat at nituknang ing pangakalat na ng COVID-19. Mabiyaying Ginoo, kaya betaying Ginoo, manalig tam king Ginoo. At bendisyon na kayong ampo, nigpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayungan, at iti po, yapon dong Lavarias, yung Arsobispo na po ng Archdiocese ng San Fernando.